pa umin dunia iki holim de du cho ahile paravai analysis on CAB agenda Manipur kuki edition ahi in dunia jinguna inei u pu ngamin lun kipgen formal cooperative inter-municipal cooperation ahi in pu son by the general secretary KSO general headquarter ahi in kipa umin pu tuni itabanga nang teni in phat boilai ta a na phat hon mantam ta hechelai ke holim khom thei dinga na hong hon che in kipa tho ka hen phong e akipat na penin pu za umta pu ngamil lon ahi in tuni topic dungzuya tu lai a burning issue ahi dungzui a CAB cap hi citizenship amendment bill chungchanga hi mipi het dinga nangin ka hin do nom chu ahi le PG pena hi chi citizenship amendment bill hi masang sanga mai Hong Kong hazing ham ti hina mipi ti hina ki pamen hi chi topic hi masa episode masa ayong jakan ni saw hen hi chi achun expert panel ho yang min ain tuni phat pha kaga mu thei ki jin yong kem ka ki pain nei do bangachun amase pena iga het thei du tu CAB 2016 tu 18 pa iboi lo now ai lon mei hung kon adang machai pon ek ya tha ai pon CAB ki ti hi amasa India te independence imu zo wa hi chi citizenship bill anom sa 1955 bill pa chu amend ki ball in 2004 a chu hi chi religion based ki ti pa chu a hen do wa ale tu wa he 16 ha ipi boy lo na umam na ti nei do chu ga sei chen leng 1955 act to tua CAB bill ong ki hi nei pi ham ti ale number 1 azwa ka sei banga chu ho pa he unfocused ta chi criteria among win hi chi CAB citizenship mu thei na dinga ani na in citizenship by naturalization ki ti chu Indian citizen hi ni dinga chu namuna chu kum som lini a hlom pena na kum som lini phating le chun tudung ju ya chu naturalize ki ti pa kum som lini tu en kum sagin asu chom le na ala athum na in India dinga amhon akom vela Afghanistan Pakistan Bangladesh ho ho India te lunggel chile Hindu ho he gam chuma ta ji wa minority hi ji wa ho he ahung jam ho India citizenship mulo ho dinga sim phat pi ding ati pau he hi chi he ek he tu I bill he Lok Sabha na pasa tu Rajya Sabha pending hin hi chi pa hin ale pija me Hong Kong hamati ale an tong khading chu overall impact on ding chu ade dia India se as a whole hellowen notice hung boy ding chu e ho he pha lo wang wai ade da assam he to kha hi chi a chu hi chi bill pa he japi dinga gel mong bill chu anhi ta ale ipja chu hi chi ho pa chu focus ki bol ham ho wa chu aga sei no chu Jainism yong koivin adang Parsi yong koivin Christian yong ga kon chi to min na bol aje chu Christian ki ti only 1% tabang elo 2% neu chat hin awang chu atam jo hi chi gam chuma pana religious prosecution mu ho chu India hung du ho citizenship pi ding ati pau chu eng ham loi la hi chi chu opposition ho ai lo la dang ho mei kong aje hi chi chu ki bol ta le akhuti de hi ale ho population sa ho hi to abana hung ki gom le na ini cha hen lang ipi le choi hung boy ding ti pa chu hi chi pa chu mei kun na hi achom la ma cho ki pa omin tua pus son bai te chu hele ke hin do nom chu cap 2006 ke te citizenship amendment bill 2006 chu nangin 2016 chu nangin ne hin hil chin dam a he thim lo jong mi ke na lai de hi ji na hi citizen amendment bill 2016 hi July 19 achu Lok Sabha introduction ki bol hin achu lang pi ai ho het dinga zo pulun in an sei banga chu illegal migrant ho na ti chu Afghanistan Bangladesh sai lo le na ba chom choma ko na acho hi
amhon itu sei dah chan vo chan sa ding citizenship pi na thei ding ai na amho hen chibil hi ahin introduce he ti chu kasai no ki pa omin chua punang hele political party zo se da congress ke hepoi bjp ke hepoi epp hita zongle epg ipena hiti implement bill he iti EPT saidam iti bol te dingana agelo ham politics ti phateng le akung lo ding yong chi kun sa the di ta chu election yong hong nai ta na politics lang chu ga sei nang gatin ai wa chu ipja chu political party hon chi opportunity alawa di the opposition on asei ham ti al asei yong chu merit ume na aji chu tu pe na chu BJP Congress ga sei daw tin a ho Indian citizen ho hin hichi bill hi ong ki pass le ipichu ito kha di ham di ito kha di khat a umin ipam ti le constitution akisiema ho amasanga ho preamble kiti a jep hoi na pa na hichi the whole thought process constitution am lo se preamble hun awa join al hichi CAB pa he 2016 16 pa to 18 pa 16 sorry 2016 bill to ahung ki bol pa hen hichi preamble chu a het khai party across the line congress ke poi BJP ke poi apom nom ho chan ahoi hoya sei wang wa chu hichi a basic tenet of constitution aji cha constitution che ho india te chu secular hi na a secular hi na pau chu ajwa sei banga chu ho chu hung ki focus ki ti chu chi ama sa pen na citizenship mu ne denga ho hung ki ti chu preamble a ko vet na le equality ti han article 15 na cho phate chun le chun na equality of aji chu a constitution khu phate ta ho vet na le india te hi majority chu hindu chu na ai wang chu a framer constitution na hi chi forefather hi chi a framer hon anung ding anu pe ji wa chu hi chi hope len ding a chu a majority chu hindu hit zong le to a dang dang e ho north east lang ke poi ai lo le South India lang ke poi Hindu hilo ho hi choyo se chu pun hom hui hom ne dinga chu constitution chu an sim pe wa choyo se alunga ko yo hen ala akoi pau chu tu chung hi chi bil hen a thing pen ga ki sei le a constitution chu saffronize hen means pan Hindu ai lo wa le Hindu hilo le ti chu lampi an sim hi chi he phate a party koi koi hi jong le iga gel ju che le constitution pa chu isu set wa le eng ham do india hi lo now indian hi lo now so amining pon na hi chi ja chu joan se banga chu ipja chu political party tham khat khat ho hi lo to me him kong ham ti chu di opposition hon akiphin naung chu merit na hi chi pa yong chu hi theles ruling government ho yong chu ipja akiphin ham politics su koi do tin ipja chu chung ki phin ham ti chu ga gel thei lo ti wang chu ken nong ka de ni kipa omen tua person nang kahindo nom cha hele epg pe mon chom choma state chom choma cho hi chi CAB hi ke boi pi chi da hi na tu ta dia hi burning topic hi ahin la against assam te hi epg pe na against ham ti hi na nge hil chen omen chi mun chom state even i ho state jong na phinna so ji kep jen na sata ni bol bin Mizoram an jong hin lo la neighboring state zo sia na ha ki bol Assam he ke mu danin azo pulun nan sei banga so most affected state na a hi ji chu am ho a hi Bangladesh akun alo le hola ra ko na jong na immigrant he illegal tama tam hin a chi ho hi am ho hin tu to ga sei ding Assam student union na amoi very impressive student body hin na moi 20 indigenous piha student body na moi to ki go ma hi fight about hin na chuta jong le tu to Assam government na alai hi piha AGP na Assam Gana Parishad ti ho hi BJP te to yang mo hi alai hi na tu to hi amo je hin jong phata do da le hin iham tia che chi la le
ek ho pha alai hin pai ka su tan diu hatik san ya thiten na bol hin na ji penta se la amo ha hi state danga wang chun tu amo bang hin e ho illegal migrant tam hin na state e ho Manipur hin elo le Mizoram ho hi Assam hai tam di set hin achi hi chule kain kei lunggela kamu do la wang hi some to coming election hai na amo BJP te political gain ti ha na amo profit si ho jo si hamon I ham tia amo chi citizenship amendment bill a hin pass it wa amo hi sanwo citizenship a hin pi wa le chun asam lo asom hoi hat diu hin na mi o senan sot ditan na achi a chi biha asama hi ki do dal no pen ta chu ho jong hi hong ding ka ging sai na ke pa omen to apu nang ke hindo nam za hi 1995 eka cho hichi amendment bill hi amendment bill hi amend to he tua to 1995 a chu ipi ki helna ipi han ti azwa yong ki pat nan tempat ka ga sei jen chom lama ga sei dingin citizenship kiti hi lelam khanai ga gela le citizenship kiti chu engham loi la tua muslim hen lang koi lang le bangladeshi yong le chun awung naw citizen of the world hin ahin gam khat in citizenship ibola chu api hel hamati ale gama patna facilities ho chu mi chu ki mobile the hi chi ya chu citizenship itiwen ale hi chi citizenship chu wa sei banga chu the first act hunga chu 1955 act pa chu emen hun ki bol pe hen na hi chi bil om sa emen hun ki hab be hin ale tu chunga jwa ka sei banga chu ho khat to chu hin na ani na chu ajwa ka sei banga chu gam Pakistan Afghanistan Bangladesh hin na athum na chu ajwa sei banga chu hi chi ho keu chu hilowin naturalization ajwa ka sei banga ium diu amasa 12 years to 7 years ain to question ido diu chung hi le India chu UNA EPT ha immigration international immigration ikhat na member chu hilowin hi chi ayong chu advantage sa nei aye chu immigration international immigration law dung ju ya chu tua CA bill influence bang kitak tu aye chu ho atiu hin tua chu euro mai chula immigration ai ma chu ho be sa bol lo chu he chi ya chu UK ayong he tua he bu ya hin na he tu present government chi immigration mai Germany ai bu ai wa am ho chun ho ti pu ahum ho chu ho lang vetalo ahum wale economy perspective pa hung ji aj kagamin kani ji bu chon mo chu veng ti hai chi international law chun bauna bol but India chu signatory hi lo ji wa eng ham lo hela ajwa ho pa chu bol hin hi chi hi theya la ajwa ka sei pang chun opposition hon raise a ball ho yong hi ai thele tu pen a government yong hin a dai ho Manipur government na the India o man chu Manipur tong khapun ji ki tel Manipur hin to kha ju aji chu hi chi chung mum phat ting le a ek chu India te on Manipura hi poiti lo the whole India he ding na hi chi ya chu asat pe na ki sin pe na he ikiphin lo le nung le lam kai so to ho ipi basis a chu inam I hu di wam ti pa chwe to phulu ni nan se na so ka hab bian nom so how an min pha pa hi ga se ding a so Christianity na very less in na population Hindu to Muslim ho hi majority hi na Hindu ho hi ga se ding asa lang pia amo hi hoi lai country ong yong na Hindu hi na ahung lu nom wale chen ho hi ta so ho bes hung ta so hi thei ta so amon avet pen atoi tua civil hin atup pen jong hi chi hi ding in ka ging mo na ai so howa ko na so legally hung lu the do ta na ai so amasanga se le ho pa he koi man ani pansa lo hin na tua howan pansa pau hi religion besan bol pau hin tam jo Hindu na Hindu religion ho hi mun chom country chom as cheng ho so bai ta na citizen amu na thei diu si hidam ka ti
ki pa umin na 1955 amen to tua aki khit na chu po ngamin lonin details in a himpitai na he thim lo hon jong to ami he thim de win ta san omin to in po som nang na hindong te de dang hi chi bill chung changa he mi pi zo si aki boi chi de again cha he na mon chon chon he jong le manipur sunga again cha he dan hina nang na lungela pi manipur te he again cha he den ti a ki pa men chi hi thing bana se ding asu manipur bo hi pon na ki phin na nei he ai la manipur context ai se ding wala chun manipur hai tu hin chi boina hi chi se he pon na kep se he pon boina hi tu a ha chi la jing hi on process a chi hi ST demand committee am he na me le me ST demand committee na a cho jong hi hong hian ke mudan en wang kep hi a phapoe na ma a chi la de hong ka dei poe na ken jong na sila manipur mi na dei poe a hin la manipur mi in ke mudan ai hi chi kep hi fight and ball win tin na hin ball win a hin la a chaina le decision chu ma na hung chi khadi ham decision chom ka ti chu chi hin fight win tin a chaina le STR hong ke chom lo de he na conclusion chu STR an chai de he ka mudan hin na chi ding hi ka gin mona ka nei na aji chu mai lei te hen masang in chun ST ni ti win na piha reservation chung chang job adu da PPM ani pan win na abul hin a hin la tu hin cho cho apa tu po we na a chom ben kyong a chom ben fight and ball ta win na ala thili an ball he ahung chi chin tu hin ga shading chun a demand pau hi piha tu ahung thong ding 30 na 30 ni le demand committee yong to meeting to di na achio phat le hin submit bill hi chi hi submit a ball di hin na government in achi chu hin a hin la anzowa na hin nin do pen pa chele kep thu hin na kep thu hi wanga chi pa chu ahung thung ding ta banga kamu ji achu kin ka hin hab be hin na kep chung changa hi kep chung chang hi kep hi an ball di hin ball win ten hin la chai na awang chu na STI hi hung chu le wang kilong ka sa chung ken naga ga sei che na khat ga nei leng na ki head dung ju ya analysis dung ju ya analyze ka ga bol to CAB masanga he ho hen citizenship iti wal jo ka sei bang le chan go chan na chuteng le hichigama hello ka cheng iti head na pa he I na ti tam ti le 2015 na 15 na to boy na sata ai nei mei ko kyong chu khat vi episode ma sa ka pu do na kung chui piam tia le chun hichi inner life permit so hi thailo je wa chu to a tha be a bill ki sim pa he people's protection pa he hung chi he ale tua he amhon an sei du chu hi le CAB chu eng ham lo he la government in to present incumbent government yong hi BJP government hi je chun aboi poi ti di a sei di do a hin asung langa chu ipium ham ti che heta po a sei du chu CAB chu ki hota boi poi nei pe ai wa nga chu CAB na sei wa ma jo a thon ek bill ka nei sa pau he na hi chi pa chu president sen chu nei pe le ben CAB chu eng ham hi yong chi the ale center government dinga chu aboi na chu north east a he e ho manipur sel akiphin ta je wa chu hi chot bang protect na mechanism a phot le CAB chu eng ham lo he la north east state exam the chu parliament thu na ka sei dan chu no ma the chu na CAB chu north east chun a state in a local law nei ta je wa chun a de den Mizoram chu ILPM chu la Tripura ILPM chu la CAB chu ding a je chu hi chu ngai ka lo pi chu la eng ham lo he la a je chu a citizenship chu mi a sohon aneu ya ILP chu ha chun indigenous protection chu that means a main theme chu jo citizenship chu alina isei tho ikiphin now chu a soho indigenous ho ito ha di hom chi na pai bo chu main point chu na hichijia chu ajo sei banga nangin khatlanga naga sei chu direct be sen na a direct be sen ka ti hi chu hung phung de choi ro chu
mi pi nyong he na he pa cho hung thung ding ai want to chi chu eng ham lo hila nang ke st ai lo thing thang mi hi ho chun zat khat in hi chi pa ai ho hi na pau chu ai chu chi economic status ai bo ai chu nang ku ki te chal te la chu how kip gen bai te ai lo wa le sing sun ki to no se st de ki ti a thisana ki sun lo hen mi zo si chu na mu the na that right a hi na ding pa criteria chu amu pha lo ji wa chun a hi the lo ji ki phin thu hen cha chu lung all mon de ding om pun a ji chu am ho chu hi chi chu chan go on chan de ding a pau yong chu ho it cedula yaw chu na it cedula chu pau yaw the ki ti chu i ti nắm phong nắm tâm hiểu cho hi chia cho hi thể lộ đi ngô min hi chu topic cho coi đầu tiền tua hi public head sa diu cho hi le hi ti citizenship amendment pa hi Manipur yong cho coi đầu tiền ku ki cha te chu i ti ikiven diu ham ikiven thei wam chi pa cho hi na hi chia chu hi chilam chun focus ki bol le azua ka se banga na se ho cho yo se yang chu instrument hi na instrument hin chia chu ai thei le mi pi ten tu ni impact news ve hon jong a head diu chu noun case ho headquarter general secretary pan ga sei chu he chu point to be noted na ke ki pai he si dong zu ya chu a hi le tu a ai ku ki cha te adinga si cap he citizenship amendment bill he a phat chom na na ti dham ai ha le ho adinga ipia ka na ham ti hi boy jang pen blan leng na e ho adinga ma phat chom pu phat chom na di siki chai ngom pu na a hin e head diu khat chu azwa ki sei banga chu pera jing la jin christian yong yaw e ho lung hol na dinga chu christian hong yaw chu ye chu abilla chu Pakistan Bangladesh Afghanistan yo ku ki nam te Pakistan ium ho na he chi sang chun hita to gam abol dio le Myanmar la le China la le Sri Lanka la le ale Sri Lanka Hindu ho ai lo le Sri Lanka tua ase ho bolta ta wo ale he chi bill chun I het question I do dio chu government koma I do dio chu le mi 35,000 Rohingya ta Myanmar na prosecute ke bol ho he ahung jam ho he hi chi CAB chu na ho ma mo ho lo ham chu ke hello lai chu hi chi dia chu azwa ka sei chu particular he ka ti thu chu na hi chi Myanmar langa pana hong hi chi Hindu ho chu chi chu na ho pha lo chu a bill in a sei chu particular place pe chu na Pakistan na Bangladesh Afghanistan la khuti de Sri Lanka lo la China alo even in US adan chu choyo chi chi pola ho lo ti chu chu he chi chu he chin leo hen ajwa sei banga che ho ki nam linga CAB chu pi phat chu mi di ji che ho tu ga se dinga thing hang igam mu he tu so na yo se nop na cheng hiu so nop na che nop le chan de lai ki chen nop le chu chang pura I ki cho wa nop ma cheng the te he wen na a ji che ho dinga wang so Christian azwa pulun se banga so Christian an min pha wa wang so through Christian na Christianity how religion dung zo ai wang so le ni to sun outside na ko na so na tem khat phat chom na mu le hin tin na I ho dinga sal hang pia wang so pulun se banga so hi pi phat chom na be se wang so lo mu lo be ki pa omen he zo he le tu a CAB chung changa he ai ho ki holim na dung zu ya he le ai ho ku ki cha te dia chu iza phat chom na be se lo ti na a hi in he chi jong chu mi pi ten jong tu a he hin he theme tam tin ki pa omen tu na ban in hin dong te di la tu a 2018 na protection for Manipur people ki ti khan ana omen na he chi chung changa chu he chi bill to hen na pi na ti a difference ga ki sei le a hang thu na chu CAB citizenship pi na pa chan go chan na pa na people's protection bill ki ti pa chu e ho ki hu do na pa notice hi adi dia chu IP ga thi dewa ILP na lu thei chu inner line permit hi ipizia number 1 chu ga he chin to saw the inner line permit ki pi chu hi chi gam te chu indigenous people te chu achi anam chu a hom je chu amang thei ti aman thei ji achun gam choma pat state chom Indian citizen hi jong le hi chi gama chu alu phat teng la chun nam hom hi ji wa chung cheng han lang a resource ho yo si chu lap mi te lo hi chin nam chu beiding hi ja chu ILP anati thu
ale hichi ILP chu hichi certain ipya Tripura ham na Mizoram ham Arunachal hamai umahin आज एहो मणिपुरा हमरु थेलो chu ipg ham tela एहो chu eng ham lo hela chu princely state hu chula namlin te hu bu chu ke het lo wang wa chu namlin te chu chija chu namlin te na jo langa eho condition eho status pa thum chu thei pun te ke tin chu chelai chu chu he chija chu tua ni ga do chu hele India government hin law tam ta ne na law la he jo I say bang chu CAB ikimil thu hin immigration law in Ayutthaya, Indian immigration law. Instead of to a CAB bill pass a ball good sang, which immigration law to same pale. Na immigration law to patent same pale. CAB to EP boy do. Aje to hichi ngam to citizenship to India to honga 12 years to patita experience in ball document valid ne yo pating by naturalization to citizen ne idisula. Hichipa to ball lawa immigration law pa chu kikana a citizenship mun ala immigration law chu arthum thlo pichula na ala chittabanga chu eho a tu a neiga do 2015 na mi people's protection bill pa yong hi president ascent api lo na je chu ipj nam ti ala hichi enga ki sei chu le Manipuri hilo ho nan Manipuri ho hin ahung phatteng la chun concern authority hichi in asian di pau register ipachi protection ikhatna chun suiga kila de permit kila hichi chu iti thei te ke di aji to ILP la hilaw ILP chu le Arunachal Pradesh ho chu ichi al jun ILP chu kila ngai chu permission pass aji chu nam thom hi wa cha china but Manipura chu leng te ga ma hunga chu hichi chu ai thei poi ati ji wa chu hichi ek pa chu thei lo chu ale hichi ek pa he tuai eng ham lo hela amon phai changmi hon an sei jong phai changmi ki ti thing hang hilowe na so pite zat lin te hen an tup diu cho jo an sei banga chu CAB chu ke ho exam ne bol win lang hichi nei pi khat ule eng ham lo hela na CAB ale center government yong chun by force ha bol the hi lo ja chu north east ha nei akun sanga chu a ek so ho chu chi chu le ke bol win ati thei nau lam pi o me ke ti hu cái bao mình na chỉ cho tôi nhà rằng hết tiền đầu tâm tạ rằng yêu điều hi na hết dùng sang hết tôi nhà phải biết khát rằng cho hết tiền ta lên cái hết tiền này này dùng dùng bộ ba số năng na hình động để đi lên tu GCAB dùng sang hết họ not is gam kaya na bôi tele EPT say đam agam nei te ho nei le go na chan vo I chang ho hi bôi thei ding in hung tele GCAB chung chang ho EPT ikiveng diu ham epita banga ikal kai diu ham ka say ding tu GCAB hi ke gin chat dan en wang chen nan to do asule hong hi the tele na ti hin na hong ki pass kha tele na ti hin pass din wang he rasa ba ki na lai hin na pending hin asi wang hi ta wang su ka ta san be se po na ke ma mimal mu dan na ahin la government center so government BJP hin na ahin podo ro mo hin thil su amo khuna au min na pi la an la chita bang hi hong ki pass ta la wang chen chan bo lang hi ho thung hang mi te hi ga se ding in I chan bo hi tu din mun jing a long I chan bo ding dor chang hi po bin na gam nei te ki tele iso pi te da amo pulun nan se banga agam nei te ho hi ho sanga pura ipilam hele tam le thom lang hi yong la tam min chin le thep na yong la ho sang zo win na chi chung son in rong sun chan bo pau hi amo hin I chan gam khana I chan diu pa hi adu cha no wa chita le adu cha na chung son wa so ala yong la o hin na chi hi tu le chan gi ki boy pijing khat kitile student body
leader khát hi na sana at sum to ai la koi be ki thua chi ho hi thing lang min ichan voting power fight ki ball jing hin na achi fight ki ball da chung sang jing a jong hi all la khat le ni hung hi thea to tam ta pending na back lo ai za tham khat I mu de wa lom ho na ki mu lo chwa tam ta om hin a cho hi tu chan ya ki boi pi hin na chi chan vo pa wang hi e ho thing lang mi te hin I chan ding wang ma I chan lo pa hi wang hi phate ta e hon ki thu tu ta I pan khoma nang ke ti lo ai pan khom lo wa phata chi hi I chi la pi wa da unity ai pan lo wa la chen ai ti jong le tua sang ho zo cha na a ji so mo a ching che na ani ni na ching che na e ho hi pya ani ni ki handle che na a chi ya chu ki pun khom lo wa le a chi chan bo mu de pa hi na I dei bang wa wang I mu jing lo de he ti hi ka sei nak cha chu kin nong kaga hap no moment na tua student body ham lo iwang phat now e ho Manipur adi da he Delhi lang ho ta compare bol e ho north east he student movement na han na iwang phat now chi pam te ho na ma case ho cha khat in nei aji chu isot kai ho he thing thang mi hi ku ki naga ke pon ni som ni assembly atu phating ipi bolam ke hetlo he chol ta bang chu ma chu student body ho chen me ga halo me kal phata thai thu amo chu a torch bearer dana thai an tong ding chu izan in se yong le isot kai ni som ale som ni ho chu thing lang mi ho chu tha khana din taka sewa nang ke iti lai sungwa chu Manipur context bep dinga chu adang ke poi state chum ke poi Manipur context bep dinga chu thing lang mi chu ikipun hom lo le tua se ban chu ke so hem lang an sam hem lang student body tam tan torch me kong ti jong leo chun nagati na diu amun isot kai som mi ho chu nana sa lo le eng ham lo he la chu ithil bol chu student body ikifom lo na la thai naw he hung mo sia hung tham ti chu ke ti dat na pen ki pau min tu ne ki ho na chung chon wa hi chi CAB chung changa hi e ho ku ki cha ten jong pan lin ta ila diu e ho adinga malama jong akan dat lo ti jong omin hin la chang chi a hei hilawa pan khom di zo poimo na tu ne ki ho dong je pan khom dia poimo a iki ho hi in aki het dong zoi hi ji chon malama jong e ho jong I bon chawin hi chi impact TV hin de zo si hi kha chet nang ke ti lo in pan khom ding in jong iki tem vin na chi chong changa abana question hong chi tale pa tu a CAB hi hong so da pat sa chu amendment hong ki bol hi in na mun tina hong ki hi nang lungel dan nang ma ngai dan in IPG a hi chi hong ki sim do ham ti hi details kati chu tua 2016 pa he chi bill pa he na tiam hi lawala jwa ka sei bang chu citizenship bill ki sim lo citizenship a pa he na khat langa ga sei dinga chu jwa naw no ga sei na election hi hung nai politics hung du na akoi koi hele national party chu akoi koi hele a party min chu sei daw tin vote bank number 1 chu vote bank hung hi Japi ding gel ta hele eng ham lo hela hi cha 1 2 3 step ding chu 110 ai chok na CAB chu 110 aji chumi ayak sa pa mn ball chu hui lang ta chu ipija chu ho chu ikoi ho ikoi lo na chu jo sei banga chu election hung nai ta ji a chu hi chi vote bank politics ti pau de chon yau cha ta ki pan hi thele hi chi hi mi pi te hen hi chi ki chep na pa he lam kai ho ga ki chep ji naw hello part ho ki chep naw ki mu phale gam dang bangai hon referendum len ta ila wa for example UK into Brexit ga ki topic to ki tu hyong ga sei te a government ya da bol na che people's referendum to Brexit nung le nam ten in head diu chu lam kai ho tuai sot kai hon a head diu chu hi le khat ve mei hung kung ding mei chu hulai hung kung da ma tia mi pi hung hi ding hi chia chu japi chu angola um so the lo mei le te ching mo ta alam kai na bol khil le bol chau chu e ho a hi i sei ngam lo lai
hi chi pa structure hi lo politics a hi mi pi yo sen politics chu le kha them hon adi dai ho na mai le kha them ho chu eng ham lo la politics a lu nom no politics ke ade hi poi chu no politics is everywhere na bunia yang politics na in swa na ji na cha to ne ki ho yang politics ale politics itirana ka lunglut poi lunglut ti chu vote ding in ti hi I policy politics chu in head chet phating la ajwa ka sei banga power flows through the barrel of gun comma where the mass is the trigger mi pi chu trigger chu hi chi pa state chu I phat ka se wa chu tua ajwa sei bang chu nam ki tu ai lo nam sim pa chi lo ding ain iwang sit now chu mi pi te hong kun ka sia he atui al leu se min ala chai dam ti pa ti zat nei bo ilap lal diu hin kap ti ilap lal diu til zo si vai ge vai ge ke pa o men it is ong le abana de po son nang na hindong kit ta di lang hi chi CAB chung changa hi north east gam kaya hi na mun chom Afghanistan Bangladesh ho jong akiboi che ni hilla north east gam kaya hi ipidia hi ke ha boi di an ke lam anzo isei ma mangwa chana e hoding he ga ke se le ku ki sa te dinga a boy be poi itiu so religion base hin na to anon isa tilkhat anzo pulun ngan se ta Mizoram hobanga LP so na Tripura ho so ke so na tilkhat na sa achunga hi thil piha ki koi be LP jeng so Mizoram hal na hoila se ho so min avian bit na wa he chan yam kana boy so na achi chung changa yong so te kha na pu gi pu khat na chunga so agi che khat na ki hap pi ta bang so chi ta bang ri a he mi pi he ti a he boy he di hin na sile isei sama bang wa politics hin na chi thilhum ki bol zo si he ahoi la immigrant yo se illegal migrant yo se achi violation te ka na se ken nang them thilpha khat na dinga apha khat ka bol pi ala sen iti yong sen nang sen consumi za na pen lai pi na bol pi ang ke dinga na pan ni na chi ta bang se hin amo so mi het lo wang wa he mun thip la hoi la na immigrant na tama tamil tan na illegal la he acho hi ven bit hi aha de hin na achi pa hi mio sin adei lo ji a he ki phin na cho hi sang che ding ki gele ke pa omen to ai ki holim naw jong chu a ki chaina lam ahung hita in a chaina ding in pa nang na hindong te de lang hi chi CAB chung changa hi e ho ku ki cha te hin tu a ki holim dan vai pom sanga hi do dal di zo itiu a hi in na hi so ipidia ipom nom lo ham ti jong chu neu khat detail zeu in na ki sei cha sa he ta jong le hoi dewa I sei wa do da jong chu na neu khat nan detail sa ham do dal ti le hon ikiphin no hello public protest lang chu ka sei hi hin na kaga sei lo na chu hi chi CAB hin ahung phatting la izam tia parliament chun approve bola ek dana hum le ito kha di upa chi sei thu we ahin inam ding wa e ho ki do dal na thei ding chu na chom lam ga ki sele iki do dal thei na ding chu adang ma chai pui isu pitel hilaya phai tu la ho atam jo te hin asei chu le tua people's protection chu chi chu tai tin e hon nam dinga sei du chu tua adida ke so lam kai nawong general secretary hin aman nong ga pompi ding jo kadei cho hi ale e ho hi autonomous district council group autonomous district council ki ti hi yang ham autonomy umsa hi cha chu koi madang ru thei pui ki ti chu hi chi ja chu namlen hon igamo la gut jong hi chi pa um ya chu lu thei lo ai hin group autonomous in ei power function lo ale chi function ni dang ipi ngai cham ti la jo sei banga chu schedule ngai ipi schedule no ya chu tha mam ti la 6 schedule hi chi chu
cái gã sẽ hi chú ipiu hen cái tia hi hi chú le eng ham lo la jo autonomous district nó hụp lâu xí chúng cái sụn tàu để chọn em hám nó coi lúc tới gam nó cho thầy bù về, ale hi chi chỗ thầy lâu na pa bel chọn iso pitel phai langa mấy lê ho chọn ILPT ông cho hòn chỉ chui này để cho meaning là ông nó People's Protection Right Bill cho hung cái pass thế này hoa cho hi cho ông sa, cái tổ khal hi chi zo ground pa cái velo hele hòn chung hi về gì về, hi cha cho number 1 năm lâm cái này họ hòn isot kai ho adi the student organization yang omin hichi movement ila api diu chu thinglang number 1 in the context of Manipur thinglang aju in the context of Manipur thinglang mi hi zat ten hi kuki naga idin khom theu le the platform chung chi ding che teng la zo se banga group inei sa ho district tha to sei da ta district tha to tha nei lo ki ai wang cho autonomy ni ki pesa parliament in head pi na hi chu six schedule pervino ya ahung mal hi the chi chu de kita han de de mai kang ten na chu teng le azua ka sei banga chu hill area committee ne cho e ho hen hill area committee chi ku ki naga keu hilo chu thinglang apana hung kai do mi som ni ho den hill area committee ne hill area committee pau chu isot kai ho hen ipichu ham hill area committee aye chu hill area committee ti chu government honga Manipur government na lungsi na pi lo cho hill area committee chu constitution in a provision a chu pi article a chu yaw sa na dei lo yang hill area committee hi chi thahim pa chu a him na i ha him na diu pa chu imat tu taka siwa na I thing thang I gam go CAB yan lang People's Protection yan lang hi cha pa na ikiven bit duty to hill area chun tha ne al ko ha thu shading chu na hi chi ya chu nam lam kai sot kai ho in agel pen view chu hi le tu pen a chung lam ha se daw ta chung lam che ho nga ta sang wa ta tua neu cha in pi naw ho chu a home ipi umam a home ta li ti su bit diu ham som ni chu a ki phin wa le in the context of Manipur som ni chu ki phin le assembly chu ling di chu government yong thu di chu nang ke ti lowin ka thing lang wa la a phain hon chi bil hi pass in ti ola ke wa spai ek yong chu amo na sei thelo hon bola sei thelo he chi chu som ni chu hom ki to lo le a ye chu ku ki se sen se yong phachum lo naga na ma se ki se la ma perspective ki to lo he chi ya chu amon a demand mo lo e hon ni demand mo lo but Manipura chu thing lang mi chu center na mu chu khat nga bo mu chu thing lang mi ti ya na thing lang mi chu yam ti a som ni chu me lo li le e ho Manipur government chu ling ding hi ala hum lin phating na at the center ang no ek che bang a boi tai khuti le north east ade da Manipur chu mo tham tham the ko ati ding pa iti sa lo hen na hi chi chu than phat gel phau te ti chu lam ka ko ma ka gai pi le ga se be nom so to nai question nan do da na so do da lu te do dal ding na ti pa na asi chu e ho ku ki cha te ding awang so thing bana do dal ding jong kam pon na pom ta pom e pom ding long kam pe se pon na asi aso sei ta so na si pa so jo ana aso nan sei dan pa so ti se da pulun nan do dan pa so pya do dal te na ti le pya chom be dan hong leng do an te na do dal dia pha ham pom dia pha ham ti lang ti lang nan sei pa so la do dal ding na ti la direct as nan sei pha na so si kan I khat hin na pi le ki pao me ipp he te jong le po son ton a chai na dinga conclusion a dinga cho mi pi in ahead nom na mi pi a dinga CAB chung changa mi pi a dinga words tham khat na nei op le conclusion a dinga mi pi a ding hin a chai na ding na hin to bang lo so na khat na sin ki chi yong thil dang khat na so phatte ta focus bol wa na ki ba e hon ekipesa thil jing jong piha phatte ta administration chi thei lo so na tu chan ya he a chho bang ha chi dai thei ding I khat to sun ki kilon no helanga so sai na e hon jong e ho ding a phapa na chi ikivian bit mo he poi na silang zo so focus bol zo tin helang CAB awang chen zapi helang ko hejong le chen ki pi lu ta ele ki da se ta ti ho awang chen ki nei hi jong le ipi sidham tin ki gele
CAB chung changa iki holding now chu hi channel hin chai tau tin aki chai na dingin keima in column ni hoi zo in Impact TV channel anavezo si na bon chang Kevin dilha pha ka hin bole